Salams and welcome. Thank you for joining me in episode number 64. 64 as we're reading the Afrikaans translation of the Holy Quran, the Heilige Quran. Right. The Heilige Quran by Imam M.A. Baker. May Allah subhanahu wa ta'ala reward him abundantly. Ameen. Please get your own personal copy of the Quran from the IDM 031-304-6883. IPCI 031-306-002607 or from the MJC 021-684-4606 or my copy I got it from Jones from Muhammad's Hardware 012-374-6102, and we are busy with chapter 3 of the Quran, Al-Imran, the family of Umran, the family van Amran, 200 verse. Right, laat ons begin. Auzubillahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Right, so ons begin met episode 64, chapter number 3, hoofstuk 3, die familie van Amran, surah 3, Ali Imran. O mense van die boek, aanvaar een woord tussen ons en julle, sodat ons niemand behalwe Allah sal aanbid nie, dat ons niks anders met hom sal vereenselwig nie, en dat sommige van ons nie ander gode behalwe Allah sal aanneem nie. Maar as hulle afkerig word, sê dan, getuig dat ons moslims is. Wat is moslims? Die onderdaniges. Die onderdaniges, right? The ones who submit to the will of the Creator. O mense van die boek, waarom stry julle oor Abraham as die Torah en die Evangelie eers na hom geopenbaar is? Verstaan julle dan nie? Want kyk, julle stry oor dinge waarvan julle kennis dra. Waarom stry julle dan nou oor iets waarvan julle niks weet nie? En Allah weet terwyl julle nie weet nie. Abraham was nie 'n Jood of 'n Christen nie, maar 'n opregte, 'n Moslim. En hy was nie een van die afgodedienaars nie. Die volk wat die naaste aan Abraham is sekerlik hulle wat hom en hierdie profeet Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam en die gelowiges volg. En Allah is die vriend van die gelowiges. 'n deel van die mense van die boek begeer om julle te laat afdwaal, maar hulle verlei niemand nie behalwe hulself, en hulle besef dit nie. O mense van die boek, waarom glo julle nie die tekens van Allah nie, terwyl julle tog die bewyse van die waarheid daarvan sien? O mense van die boek, waarom verwaal julle die waarheid met die leuen en verberg julle die waarheid terwyl julle hierdie dinge weet? Hoekom? Join me in the next episode, 65, chapter 3. Ameen. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. And just to remind me in Afrikaans, ons sê, bly geestelik sterk, remain mentally strong, en gebruik en openbaar die intellek. En aanbied Allah alleen. Ameen. Ya Rabbil Alameen. Alhamdulillahi Rabbil Alameen.